Ka thamnalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park na le Triforce Ntsolengwe re go tlisa kgaso ya dikgang tsa Setswana a re kete mmogo ka tshedimosetso. Banka ya Reserve e tlogela yelo tsa kadimo ya madi di sa fetoga. Setswana sa Afrika Borwa se tlhagitse maina a ba ba tlhokafetseng mo kotsing ya sekepe sa ka fa tlase ga metsi. Banka ya Reserve e tlogetse seelo sa kadimo ya madi se sa fetoga go diperesente di le 8.25. Mme seelo se di banka di adimisanang madi ka sona le sona ga se a fetoga go tswa go diperesente di le 11.75. Mmusisi wa banka le setsa kganyago a re le fa inflation e le kwa tlase bokamoso ga se jo bo kgatlhisang. Tshwetso e raya gore badirisi ba tla tswelela ba ntse ba duela disuga fela jaaka gale ba sa imologa. Go sa fetola ga seelo sa merokotso go tla thusa badirisi ba ba mo dikolotong gonne madi a ba duelang dikoloto ka ona a sa tle go oketsega. Bao ba boloka madi ba tla tswelela go bona morokotso o ba ntseng ba o bona. Banka ya Reserve ya re tlhotlhwa e kwa godimo ya oli ranta e tekatekang di ka baka mathata a inflation. Mathata a mangwe a bakiwa ke komelelo e bonelwang pele e tlileng go ama temothuo ga mmogo le kgago ya motlakase e tsweletseng go ama dikgwebo mo go maswe. Banka ya bogareng e solofela fa inflation e tlile go ema go diperesente di le 5.9 monongwaga. Mmusisi le setsa kganyago a re tiro ya go mekamekana le inflation ga ise dirwe. As we had seen, the July reading was 4.7% and the August reading was 4.8%. And we expect that the September and October readings might be higher, and we have got to take this as it goes. Go solofela fa seelo sa morokotso se tla ema kwa godimo ka ntlha ya fa inflation e le kgwetlho e kgolo. Borra ikonomi ba re e ntse nako e bokete thata go badirisi ba ba mo dikolotong ka ntlha ya fa ba lebane le inflation e kwa godimo le seelo se se kwa godimo sa merokotso mo ikonoming e reketlang. Although we haven't seen an increase today, I think the consumer is still facing, I think, a considerable amount of pressure due to the high living cost of living. The governor spoke a little bit about real wage growth, which has been declining, and of course this weighs on the consumer's purchasing power. Maemo a ga jana a baka gore badirisi ba retelelwe ke go duela dikoloto tsa bona. Banka ya Reserve ya re dibanka di temogetse koketsego ya diperesente di le 28 ya madi a dikadimo ao badirisi ba sa kgoneng go a duela ka kgwedi ya Phukwi go na le ngwaga o fetileng. Banks that have got mixed lending, where they lend to corporates and households, you might see that the number is lower, closer to, say, 5% in terms of where the NPLs sit. So for banks that do more unsecured lending, you'll see that the number is a lot higher. And this is what we do in terms of the working with the banks. Banka ya Reserve e bakantse ponelopele ya yona ka ga kgolo ya ikonomi ya monongwaga go 0.7%. Seo se bakilwe ke kgolo e neng e sa solofelwa ya go sa le gale. Banka ya bogareng ya re fa go ka fokodiwa kgaogo ya gangwe le gape ya motlakase seo se tla oketsa kgolo. Tona ya lefapha la matlole Ina Gorongwana a re maemo a ga jana ditšhelete mo nageng ke a sa itumediseng. O buile seno mo conferenceng ya boraro e ka ga tsamaiso ya matlole a setšhaba maabadi dibeke di le mmalwa pele a tla rebola tekanyetsokabo ya pakagare. O tshwenyegile ka gore puso e kokoantse madi a kwa tlase ga a neng a solofetswe mo ngwageng wa ditšhelete wa 2023. Pegelo ya tekanyetsokabo ya gare ga ngwaga e gaufi mme batlhankela ba lefapha la matlotlo ba tsitsenya gore ditšhelete tsa naga ga di mo maemong a itumedisang go bonala fa naga e fetile mo dikgwetlong di le dintsi. Government has collected much lower than expected tax revenue. At the same time, tighter financial conditions have made it difficult to borrow more and at affordable rates. Continued load shedding, the poor performance of our logistics sector, and the lasting damage done by state capture to our institutions have made the difficult fiscal situation even more challenging.
Godongwana o buile ka ga botlhokwa jwa tshwanelo ya go sireletsa dithoto tsa pakatelele malebana le tiriso ya madi a baduela lekgetho le go tlaleletsa gore boleng jwa botsamaisi bo botlhokwa thata go netefatsa gore matlole a dirisiwa ka tshwanelo. It is imperative that we hold individuals and entities accountable for financial misconduct. Without swift and fitting consequences, we risk eroding public trust in our capacity to manage public funds effectively. With less and less funding available to deliver much needed service to our people. Mathata a naga a ditšhelete a malekoko le le busang thata jaaka go solofetswe ditlhopho tsa bosetšhaba mo ngwageng o tlang. Mme nngwe ya seo se tlhotlheletsang mathata ano ke madi a namolo ya baagi ba ba sa direng. Baitsanape ba merero ya loago ba re madi ao a tshwanetswe a tswelela a rebolelwa baagi go efoga ditiragalo tsa Phukwi wa 2021. Fela go tswelela ka seno go tlile go baka gore puso e tswelele e adima madi ka selo se se kwa godimo. Puso e netefaleditse baamogedi ba madi a dikotlo gore ga ba ne ba swabisiwa ka go duelwa thari kgwedi eno. Se moraga gore diketekete tsa baamogedi ba duelwe thari ka ntlha ya se puso e reng ke bothata jwa setegeniki. Tona ya tlhabololo loago Lindiwe Zulu yo SASSA e neelang ka madi a thuso tsa loago e leng ka fa tlase ga gagwe o reteletswe ke go tsenela dipuisano go begwa fa a ne a le fa sefofaneng. Fela tona ya ditlhaeletsano o ne a nna le matla fa Post Bank e dirang gore go duelwe madi a dikotlo a saletseng kwa morago e begele lefapha la gagwe ka dikgwetlho tse nnile le tsone. Lindiwe Zulu is not administering these payments. It's my department and its entities that is dealing with it. Dimilione tsa batho ba ba amogelang thuso ya madi ba ne ba amiwa ke se se bidiwang gore ke Post Bank Payment Switch e neng e sa kgone go busetsa madi a neng a latlhetswe kwa morago ka tsela e e sa rulaganang. Le mororo go dipego tsa gore bangwe ba santse ba kgaratlhela go bona madi a bone. Puso e gateletse gore mathata otlhe a tsamaiso a rarabolotswe le gore madi a thuso a duelwa. These funds are readily available in the accounts of these beneficiaries, and if not withdrawn, can be accessed through bank ATMs, retailers, and post office branches. Tona o ne gape a tlhomamisetsa baamogedi gore diphetogo tse diragalang kwa Post Bank ga di kitla di ba ama mo kgweding e latelang. Baamogedi ba ba fetang dimilione di le 5 ba amogela madi a bone kwa Post Bank. Post Bank e solofeditse go tokafatsa tsamaiso le go thibela dikgwetlho tsa mothale o. We have taken some capabilities from different vendors to ensure that there's checks and balances so that one doesn't have thrown through capabilities of our systems. Setlhopha se ne gape sa tlhalosa ka dipatlisiso tse di ntseng di tsweletse malebana le tsietso ya madi a dimilione tse di santseng di batlisisiwa go akaretsa le pego ya KPMG. Tona o ne a boeletsa gore boto ya Post Bank e neng ya tlogela tiro mo bekeng e fitileng e ne e sa tswele banka molemo ebile e ne e senya leina la yone. Khabagare ba tlhomamisitse fa puso e leka ka se nang naso go tokafatsa maemo a Post Bank le go e dira banka ya maemo a ntlha ya lefatshe le go tlosa dikgoreletsi tse di ka bakang go duelwa ga madi a thuso a loago. Kgante jana re go boditse gore go nnile le tiego malebana le dituelo tsa madi a puso a dikotlo tsa bana le bagodi ka ntlha ya mathata a setegeniki kwa Post Bank. Baamogedi ba madi ano mo kgaolong ya gaeno ba amilwe jang ke seno le gore a o dumela puso fa e re tiego eno ga e ne e diragala gape mme o tsibogile jana mo WhatsApp. Marumelo koko mo kgaolong ya gaetso batho ba godile sentle ba kry-ile madi botlhe ga gona o lileng ka madi setegeniki ga sa ba ama go le go kalo. Le nna ke itse bangwe ba e leng gore ba ile ba amega ka dituelo tse di tlileng thari mo tikologong e ke dulang go yone. Mme ke dumela gore fa puso e ka tsa kgato ya tsiboga ka nako go tlhokomela le go baakanya mafaratlhatlha se ka se ke sa tlhola se ipoeletsa tsotlhe di tla tsamaya ka tolang. Baamogedi ba abilwe ke seno thata gonne grant eno ke lone fela letseno leo ba ikaegileng ka lone ebile ke bona fa seno se tla ipoeletsa gape gonne puso ya rona e fetogile ya boramaka le ya bommamaka.
Mopresidente Cyril Ramaphosa a re utlwile botlhoko thata ke go tlhokafala ga ditokololo tsa sesole sa metsi mo kotsing kwa lewatle kwa Komeki kwa profenseng ya Western Cape maabane. Kotsi diragetse fa lekhubu le le maatla le phepheula batswa setlhabelo ka nako eo sekepe sa ka fa tlase ga metsi SAS Man 30 se ne se tsweletse ka go leka go bapega. Sesole sa Afrika Borwa se tlhagisitse maina a ba tlhokafetseng bona ke Lieutenant Commander Gillian Elizabeth Hector, Master Warrant Officer William Masela Mathipa le Warrant Officer Class 1 Mokwapa Lucas Mojela. Mopresidente Ramaphosa a re ba malapa, masika, ditsala le badira mmogo ba baswi ba mo megopolong le dithapelo tsa gagwe. O eleditse bao ba gobetseng boitekanelo jwa ka bonako. Ditokololo di le supa tsa submarine di ne di phepheulwa ke lekhubu gaufi le Slanghoek Lighthouse. Mokgatlo wa sesole Sandu lona o rometse molaetsa wa matshediso go ba lelapa. Fa re tswela pele Mopresidente Cyril Ramaphosa re utlwile botlhoko thata ke go tlhokafala ga ditokololo tsa sesole. Tshwarelo re tla boela kwa go moragonyana ka phoso tla di tshwara ka phoso eo. Mopresidente wa maloba Thabo Mbeki a re go tswa mo baeteledipeleng ba Zimbabwe go bona tharabololo ya mathata a aparetseng naga eo. O buile seno mo puisanong e kgethegileng le SABC kwa New York kwa kopanong ya ditšhaba kopano kwa Amerika. Lekokokganetso la Zimbabwe le ganne go amogela dipholo tsa ditlhopho mo tshimologong ya kgwedi le latofatsa gore lekoko le le busang la ZANU-PF le gobeletse. In 2008, when the Zimbabweans themselves could see that the elections had not produced a winner, the best thing to do, let's get together as Zimbabweans for 5 years and see what we can do together. And that kind of approach, I think, if one says, I'm a leader of the people of South Africa, what must inspire you is not my personal position as ANC president or president of the Republic. When I had to leave in 2008, it was to say what would be in the best interest of the country. Right. The decision of the ANC was wrong to say I must leave. I knew that, and I said so publicly. They based themselves on a wrong opinion expressed by a judge. Molemi Potlana go tswa kwa motseng wa Mankweng kwa Zebediela kwa profenseng ya Limpopo o rotloeditse batho ba dikomagetleng go itirela ditshingwana mo malapeng a bona go lwantsha khumanego e e tsweletseng go gola. Peter Molepo wa dingwaga di le 24 o tlhomile projeke ya temo ya merogo e setseng e fepa malapa a le mmalwa mme ebile o dirisa gape projeke e go ruta batho ka ga ditshingwana tsa merogo. Maemo a botshelo mono gae a tsweletse go ya kwa godimo mme malapa a le mantsi a kgaratlhela go tshela mo motseng wa Mankweng. Molemi Peter Molepo wa abela bao ba batlang go simolola ditshingwana tsa bona tsa merogo thuso. Molemi yono yo fatlhogang o simolotse kgwebo ya gagwe eo a e bitsang Peter's Gardening Project ka 2022 ka thuso go tswa kwa setheong sa Food and Trees for Africa le baagi. Dijalo tse ba di jalang di akaretsa spinach, squash, beetroot le dieiye. Se ke maiteko a gagwe a go rotloetsa baagi go netefatsa fa ba nna le dijo. Ke ba ruta jwalo gore ba yo itiela digarden ka gae gore ge e le gore dikolo di tswaletse ba gone gore ba kry dijo ka mo gae ntle le gore ba wadišega gore ba ka kry ka dijo. Molepo o ithutetse dithuto tsa temothuo kwa collegeng kwa Western Cape. Toro ya gagwe ke go bona temo ya gagwe e le e kgolo. Ba thuša gape le di-community mo metseng ra ba thuša re ba abela tsebo le go ba thuša ka dimelana le tše le gore ba di tlhoka. Malapa a le 10 a betse Molepo ditshingwana tsa bona go ba thusa ka boitseanape jwa gagwe. Shetse o na le merogo, o na le ditamato, o na le everything. You save a lot of money. And then go sene tšhelete wa tseba gore ge ke tsoga dijo di gona ka tšhimo. So yona e fokotša tlala kudu-kudu. Ka mo gae bo sene ya go bo kgona go robala o sena sešebo sa go sheba. Bana ba ba dietseng di-project ka mo gae le bona ba kgona go mphounela ba re gona ba re mošimane o re thušitše kudu ka gae ka re kgona go ga merogo. No tse ngata ke di bone ka ela ja kana le ke jwala di mo fa. Molepo o batla go atolosa kgwebo ya gago mo dingwageng tse di tlang ka go batla babeeletsi ba batla mo thusang go reka dipalangwa le mafaratlhatlha. Fa re tswela pele go lwelwa ga boetapele jwa matlo a le mmalwa a dintlo tsa segosi
e santse le tlhobaboroko e kgolo mo kgweding eo maAforika Borwa a ketekang ditso le dingwao tsa ona. Ntlha ya boetapele jwa matlo a segosi e tswelela go tlisa go sa iketlang le dikgogakgogano mo matlong a le mantsi a segosi. E nngwe ya dintlo tsa segosi tse di tshwereng phage ka mangana ke ya bogosi jwa bakgatlha ba Gafela kwa Moruleng kwa porofenseng ya North West. Bakgatlha ba Gafela ke morafe o nang le history e tseneletseng ya boeteledipele jwa segosi. 1870, a very big event took place in Salzburg. Kosi Kamanyane was flogged by Paul Kruger, we are so told. Now after that, obviously, they moved to the country which is today called Botswana. Now Kosi Dikgang and Kosi Ditaba play a crucial role in ensuring that they unite Bakgatlha ba Gafela who remain behind. Le fa bakgatlha ba fitlhelwa mo Afrika Borwa le kwa Botswana, Professor Kuno a re ba ikemela go ya ka naga e ba leng mo go yona. So Mangane has admitted in 1902 that I'm a junior to Ramon. Mandris has admitted in 1902 that I'm junior to Ramon. That is why they went to Botswana and said, Kosi made Ramon available. He's our senior. He must come and rule here. So the Bogosi of Moruleng is vested in the ruling family of Pilar or the house of Ramon. Go na le batho ba le bararo go tswa mo lelapeng la segosi ba ba ipegang e le bona ba e leng dikgosi tsa morafe ono. Bona ke Ramono Pilane Lentswe yo engwang nokeng ke kgosi kgolo Gafela, kgosi Gadi ka ekwa Pilane Motshegwe le kgosi Nyalala Pilane. Seno se bontsha dikgwetlho tse di lebaneng merafe e kgaogangwang ke melelwane. A myth has been debunked. Botswana actually come from Botswana. Well, they actually come here and they've moved by Akakwa. For example, where we settled, we settled in an area called Ramatlabama in the late 70s. Now that area, now you cross the border, you still find an area called Ramatlabama and Kibarulung Kako. Now the only issue was the borders, but generally as Africans, we never had these kind of borders. Bakgatlha ba Gafela ba fitlhelwa kwa Motšhudi kwa Botswana le mo metseng e feta 30 mono Afrika Borwa. Sentle English, SABC News, Moruleng gaufi le Sun City. Mogaetso gopola gore dikgang tsa rona di a bonwa mo mafaratlhatlheng a ditlhaeletsano a jaaka X, YouTube, Facebook le WhatsApp. Dikgang tse di latelang ke tsa Sepedi ka moso gona fa ka ura mo robedi maitsiboa. Boinelo molebimang o latela ka maemo a bosa, robalang sentle kagiso. Ke leboga mosi ke le dumedise ba bogedi ko gae a re lebelle maemo a bosa bosigo jo fa re lebella karolo ya Kapa go tla nna le pula diperesente di le 60, re lebella karolo ya Limpopo le Mpumalanga go tla nna le masarsarana diperesente di le 30, mme bontsi jwa naga bo tla nna le gone go itemogela pula. Re lebella Bokone le Botlhaba jwa naga bo tla nna le pula ya diperesente di le 30. Ba maemo a bosa ba na le gone gore tsibusa ka melelo ya naga mo bogareng jwa naga, mme re lebella gape Polokwane le go tla nna le dipula tsa matla ka dibi mo karolong ya Limpopo le Mpumalanga. Le di-temperature tsa rona Free State e lebe ga itekanetse thata mo Thapameng, Bothaville tla nna tsididi ka digata di le 6 go a go di le 33, Bloemfontein ka digata di le 4 go a go di le 30, Bokone Bophirima le teng go tla nna mogote thata mo Thapameng. Re bella Tosca ka digata di le 12 go a go di le 33, Vryburg ka digata di le 6 go a go di le 34, Province ya Gauteng le temo province go tlana le tlhabo letsatsi. Johannesburg re gata di le 14 go a go di le 31, re lebella Free Enageng ke re gata di le 11 go a go di le 32, Limpopo re bella karola Musina go tlana mogote thata ka digata di le 37 mo Thapameng, Polokwane ka digata di le 14 go a go di le 32, Province ya Mpumalanga le temo province fa re lebella go Bophirima jwa naga go tlana le tlhabo letsatsi. Secunda ka digata di le 14 go a go di le 29, Emelo gata di le 13 go a go di le 28, KwaZulu Natal le teng go ile ga go itekanetse mo provinceng Ulundi ka digata di le 15 go a go di le 31, Pietermaritzburg go tla mogote ka digata di le 28, Eastern Cape le teng mo provinceng Credo ka digata di le 8 go a go di le 34, Somerset East ka digata di le 9 go a go di le 26,
Western Cape le teng go tlana le tlhaba letsatsi Beaufort West ka digata di le 20 go a go di le 27, Worcester ka digata di le 10 go a go di le 21. Province ya Northern Cape le teng mo province go tlana le masarasarana a pula re bella Kimberley ka digata di le 6 go a go di le 31, Sutherland ka gata ile 1 go a go di le 21. Mo gaetse maemo a bosa felela fano a re kopane gape mo nakong e tlang.